Yes. De Jombe. West Mbiere. West Mbata kako ye West lakini konya tole. Toko West my friend. Nchi wago tebinga West ya West wa matuka mange wono gigi ntubata gite korora na magenderero. Ntubata gite korora ni chipara chilami. Ntubata gite korora ni stima kirumuchi. Ntubata gite korora nogo ke yeli yogi egasia korwe. Ntubata gite korora kwa ruma to West Mugirango ntubwate presidential candidate yokuru kwa Chief Justice. Aspirant. Emeritus. Aspirant. Tarawa candidate. Is an aspirant. Utagotigaya ntubwate a candidate to be kuru West Mugirango. Tukuja gotebanga ekeringa kiguika. Aba sacha raba kungu baguika ranze mesa. And West Mugirango to represented at that table. Igekara mkuna ukwana mangana yo. Na intubwate muntu gotebanga President Maraga to be the 7th. President, the 6th. President ya West Mugirango say ya Kenya. The 6th. Yeah. Umaete umuntu weka ukurigiye kirugo kibo president. Obeire president ye arm of government igakurukwa Chief Justice Emeritus. Ababande n'ababisabe kisarakali babire the nearest babire ne vice president. So igonto to take you, but on behalf of abantu ba West Mugirango na igure byana akira and kwa buli barongonga tali soboka to welcome abantu bakuriye ebirogo into West Mugirango to welcome everybody mba chororo gali shivuling mba chororo bakakiru chinkobi bakaonia ebyasi byabo bakarusiri chumba obisi bonolire darombia lakini the difference is into West Mugirango igotole abantu to welcome kirumuntu Tutam was one time. Ne teve igukwana. Tutam was one time. At the moment, in Jerumuntu tutam. Na kiringo sababa West Mugirango tutam. Na kiringo sabira barongo. Na kiringo sabira kirumuntu tuachora tukomo in 2022. What do you mean kirumuntu? Kirumuntu was William Ruto mpaka MCA. Kwa tuachora tukomo igongo saba nganya sa ankonye na enda konye kirumuntu bunago nkonye angora henga chiko WhatsApp ne chia cha West Mugirango WhatsApp cha William haya na ndi tili kusaba bono na yo tayo gonzabia na kingo batebelinga tigakugira geseji etaliane kirumuntu na chabe ku musaraba abuguri umusaraba oye na ina bongo debia bagusi kirumuntu abe ku musaraba abuguri umusaraba oye at the moment